Bible kan en chuanin thutlung thar ti maila Isua hun lai kanin Judas sa ko kanin Paul pakhat lar da umai kan ti don nge ni Farisai te ka an lo langa khang hau kha thutlung hlui lama ka chuanin an lang lo ni na siata chu wangin Farisai te chu tu tenge an ni engtia lo om nge ni ta ang tun tuma chuanin Farisai te chungchang kan ngai thladon ani Farisai te kan ti Hebrai tonga chuanin perusim ti ania chumi omzia chu in la sang Paul ti na emo ani maya chu chuanin anol puizinga tanga in la sang ti na kok thei ome Mizau Bible Farisai ti tong kam thumal kan mu hi chu man lai Greek tong Pharisaios ti atanga siam rem ni na langa chumi omzia chu kan soitak Hebrai tong neng khanin athu mun thei ome kan soi to angin in la sang Paul Zentel le Juda a po ni se anol pui sa khua po ngai sakmang lo te atanga in thiar filim le sa khuana lama thahnem ngai Paul akok thei ome sa khuana lama ursun Paul an ni ber ome heng Farisai te hi CE somsaria temple pani na chiat nuwa rabbinical Judaism lo din na tura atnar kai tu ti maila abul pui ber chu an ni ti theinia ama khan rabbi an omlo ti nai ro chu anilo ti hretaila rabbinical Judaism tak tak alo in bun nge na hi chu temple pani na chiat nuwa hian ni nan ngai deuh pera ama ka chuanin Judas sa ko kanin rabbinic Judaism kan ti hianin thunei na pum hlum ti maila khatiang kha mumal takin a omlo ni na siata achan chu temple pani na chiat malama ka chuanin Judas sa ko a Paul pakhat sadukai te kan ti mai khanin Judas sa ko a mun poimo tak tak pani temple rong bolna kan ti le Sanhedrin kha an thunun tlatawangin Pharisaic Judaism anti rabbinic Judaism chuanin mun poimo kha athunun theilo ni ti chuanin kan soi to angin temple pani na alo chiat tak nuwa kha chuanin Juda Paul hauzinga khanin Pharisai te kha an lian chho zela chu wangin tunlai thlenga Judaism sa ko in ngana bulpui ber chu Pharisai te hi anni ati lo thailo ni tuna he Paul hi omto chi alo ma sela Juda sa ko hianin poimo na thuk takan nei ni akim changle chipcher tak chuanin kan soi seng lawanga baka a soi po kan soi man lawang chu wangin atlang pui chau kan soi don ani tam tak chuanin kan shiat nu le a aya fia zoka kan shiat nu po ani mai thaya masala ala shalautan beng tivar tu tan han ngai thladon tiang Greek lal ro pui tak mai Alexander ro puya anti mai kha aron chak chho hle maya aram ne to te kanin Greek tong le Greek culture ang chi te Greek sa ko ang chi te kha the dar zel kha tum thina chu wangin khati hun laya khovel kan ti don nge Greek ramlak china kha chuanin Greek tong le culture khanin alua hne hlom hle maya BCE zathum somni pathuma khanin Alexander chu alo thi khanin a general paliten alalram chu anin semta tila lalram palia thendar alo ni ta chung general palite zinga chuanin Seleucus the first Nicator chuanin Syria biala khanin Seleucid empire din ta BCE za somruk pasari alo ni meu chuanin Seleucid emperor Antiochus the fourth Epiphanes khanin Judate dan timaila ansa kho dan le nam dan te chu dan po na anol tila akhap sakta ni chu chuanin Maccabea chung ko kai suai helna Maccabean revolt ashing chuaka chu helna wang chuanin Judate chuanin Seleucid ho chu chuakin anma ni pualin lalram thar an din thei pha ta chu Hasmonean dynasty ka alo ni ta ni heng lai vel chungchang hi chu video danga po khan kan soi fo to thina tin Maccabean revolt pe chu video shaning kan ti chuwa to kha chu tiang chuanin lalram hran chu din ma se mi pui te chu an lo makim thei chuang lawa Hasmonean rorel tu anti Hasmonean lal te chu pui thiam lal ber le ram op tu lal ber an ni kopa Juda te ngai dana kha chuanin Israel te tana lal tur chu Juda na mami Davida thla ami ani tur ani sia pui thiam lal ber na chel tu tur po Solomona huna pui thiam lal ber Zadoka thla ani tur ani boka Hasmonean hawero chu heng thil pahnia hianin chuilu theina a omlo ve ve a omzia chu Davida thla an ni lawa lal thu thleng lu tur an ni lo ti na nia Zadoka thla an ni lo wangin pui thiam lal an ni theilo ti na ni bokani ti chuanin heng kan han soi chan chu heng hun lai vel hi Juda Paul rang anti scholar how tong kam takin Jewish sectarianism kan mu na chu alo ni ta ni Paul rang kan ti te chuanin sa kho Paul chunga khanin Paul rang an din ta an in nga na lungphum ti maila chu tianga chuanin Mosia le khabu le zol nei te le khabu chu an pom veka an thu in chu ti maila an boina ber chu khati laya Greek culture in an sa khwa aron lu chil kan ti don nge Greek culture le sa khwa in an nam aron lu chil na laka khanin an Juda nam le sa khwa an ven him dan tur
engtin nge kan sa khwa le kan kalpung hi kan von nun reng thayang ti chu lo ni ta ni a zia chuanin tunlaya po khovel changkan na in min chia mek lai hianin engtin nge kan mi zo nun moi kan ti mai tlom ngai na te aya u te za na te ang chi kha kan von nun reng thayang ti kan boi pui ang hi ani ber ome chu tiang zuda pol sang sang zinga chuanin farisai te kan ti ho hi alang sar pol an ni ome kan soitong khanin an hming om zia hi buaina a om renga in la sang emo thil dik lo siam thatu te ti nai mo po ni thaini bible kan en chuanin leviticus bu a hianin puithiam ten tempula an in then thiang hlimna dan tur kan tiang chi asap tong hanti ve khanglang taila ritual purity laws an tiang chi kha asoya aum zia chu tempula puithiam rongbol na chungchang ani berang chu man lai sa khwa zong zong khanin hetiang in then thiang hlimna dan kan tiang chi ritual purity law ang chi hi chu an nei deuh vek khana langa atam jok chon tui ne na in kung kai na nei angin chu tiang sa khwana thila in then thiang hlimna ang chi chu an neya entirnan hindu ho po ganga luya te ain chia thin hi masela hai hian in ti salam hriselna emo ti salam faina thiang hlimna ang chi atan khanin kong ro asulem lawa hetiang in then thiang hlimna ang chi hi ril rulam tila thlir dan kha ani maya ti sathil taka hriselna emo thiang hlimna akok lem lo ni farisai te chuanin hetiang puithiam in ti thiang hlimna dan kan ti mai tempul rongbol na chungchanga thiang hlimna dan ti mai la khatiang ang chi sa khuana lama pui thuna ang chi kha ani berang chu tiang chu an ni tin nun dan tan po khanin an choi sang hle ni chu tiang priestly ritual purity ang chi chu juda zong zong ti tura khanin an da tila an ti vek tur ni nan ngai ani berang chu farisai te chuanin an ni tin nun dana po khanin lan tir an tum thina ni in an sak po in hnai te te in an sa chu tiang an ti chan chu sabat ni a khanin chole chome te an in pek to ne mo theina na ni a chome an in su azung zung theinan ti na ni ome achan chu sabat nia kal phalchin kha an siama chu sabat an bo chiat lo na turin ani soitongin farisai te hi judaism sa khuwa vong him du tu pol an nia bible kan en point an kher khia ple ani ti kan mu kha khang an dan tam tak kha ziak lo dan pi pu tanga an lo chin dan tiang chi deuh kha ni ome khatiang awang khanin pathian thu jok po kha an lo thlo thafo ani mai theya iso point mathaya bung som panga chang thuma khanin nangni po in enga tinge in thuro chia te wanga pathian thu pek in bo chian ni ati ni kha tin an in bula hianin lunga siam tuikhur kan ti don nge an mani chuanin mikwa an tia plural form in mikwa ot tin an soya chu ritual purity an nei le theina turin timaila an in then thiang hlim le na turatan an siam thina ni tunlaya baptisma kan tiang dewa sa khuana thela in then thiang hlimna ani berang chu tin chon eilai po hianin an choi chu soma pakhat an then sanga pathian ta an dani bible kan en point pudina nen lam soma pakhat an pe ti kan mu kha chu tiang ngai dan kher khiap em awang chuanin temple rongbol na lam thunun tlat tu sadukai tenen khanin an in mil lo fo thinani annuwa rabbinical thuzia ka tanga alandana chuanin lunga tanga siam bung bel vela tanga natna in kai chon thei chi chungchanga ritual purity chungchanga an ngai dana in anglo ni nan soini sanhedrin an ti jerusalem rorel tu ti maila juda sa khwa a sa kho shwai tu te tila kan sha thiam ome bible a po sanhedrin ti chu kan mu fo kha chu ta chuanin pui thiam lalte sadukai te farisai te pui thiam dang te po an tel ome chu tiang ho chuanin mi fing anga thu fing tak dan ang maya siam theina an neya chu tiang mi fing lar tak mai pakhat chu hilel an ti chu nia ani hi rabbinical zirtirna source bul pui pakhat chu alo ni tani a zirtirna lar tak pakhat chu itana thalo tur chu I thian chunga tisu chu tora pumpui chu ni tinia hei hi iswa zirtirna pokanin lak chhon ni nan soya ma se athu ero chu adang deuh thunga mi in ichunga antia idu tura piang chu midang chunga po ti vero ti ani thunga ni kha hei hi thupek rang kachak anti hialani farisai ti hianin mosia dan bu kan ti mai tora mosia lekhabu panga te ba ka hianin mosia khanin thuwa in hlan chon oral tora chu khati hun lai khanin Israel upa te kha a hlan chong ni nan soya chung chu tora sibal pe antia chu ka a tora om ti na ni in ziak ni lo thuwa in hlan chon tora ti na nia chu mosia khanin sinai tlanga Israel upa te hne na khanin a hlan chonga anni khanin chuan tam tak hlan chong zelin farisai te thleng khan an lavong him reng kan ti don nge an lain hlan chong zel ni nan ngaya he oral lo a hianin thil tam taka oma
heng hi Mosia le kabu panga atarlan ni silo tongka in hlan chon ziak lo dan an ti chu ni heng hi anu da ya ziaka da in Talmud an ti hi ni oral tora kalmang pakhat chu Mosia dan chu sil fia that thei emo ahun le hmuna ziremo adan bul pui ber kan ti a original ang thlap thlap kher kha a kok bik chuang lo ti na ni chumi omzia chu dan ka zu ti danglam thei lam ni lovin ahun le hmuna zirle a case zirin shil fia that thei emo kha dan khan huam lo china nei thei ti na lamani ome entirnan sabat nia na thok khapania ma se na thok ti hi chip chiar taka soi fia ani lova Deuteronomy bungsom ni pani changli ate Exodus bungsom ni pathum changli le changa te khanin kan chiar chuanin ran chungchanga khanin mel ma te ran emo unaw te ran po ni se buaina an to laya lo mu chuanin pui turani thu kan muwa chumi den chen chuanin Farisai te chuanin sabat nia ibong pa chu khuar khuruma tlasela I chan chuak nge ngei turani ti thun neya chu asoi zawna chuan Farisai te chuanin tora dan engpo ai chuan nun na hi apoimo masasok fo ti an zirtirani Bible kan share point isu chu Farisai ten an hek theina tur khanin ati solan chang reng thin ti kan huwa sabat nia dam lo ti dam chungchang po kan hunwala chungzinga pakhat luka bungsom pali chang khata tanga chang ruka khanin sabat nia dam lo ati dam chungchang kan huwa khata khanin Farisai te hena khanin nangni zinga in sabeng tung emo sebong emo tui chun chua tlasela sabat ni point tunge nuk chok nga lawang cheu ati ni ti kan hmuni ti chuanin anni Farisai te khanin an chang theilo ni kha achan chu soi to angin Farisai te zirtir dana khanin tora thupek engpo ai khan nun na kha apoimo masa ti ani sia anma ni zirtir na ve khanin iso khanin akhal lut le thinani ti chuanin Israel te pathian chu leile van mai baka khovela nun na zong siam tu engkim siam tu nia ngai ania engkim ti thei fin na zong nei tu engkim sia khoi hmuna po om ni tura rin ani a omzia chu engkim chu ani ti na nia mishing siam kan ni lai khanin ril ruput mang chi ni pek an nia thil thati du na le thil thalo ti du na kha pek an nia a omzia chu du thlan theina kan ti free will nein asiam ti na ni chumi thurin anga thlir chuanin mishing te chuanin du thlang thei turin zalen na kan nia tora zirle von chu chiale thashiat na thiang tak kal tlanga ti turania sinei tlanga thupek te puan ani achina khanin chuan tina khanin chu tiang chu ani turania chu ti rol chuanin mishing in du thlan theina kan nei ti ni ma se pathian rem ruat ti ngai dan ang chi kha chu an soi dan ani fo thin ve bokani a omzia chuanin mishing te hi du thlang thei kan ni kan ti lai mek hianin keima ni ti suale mo wanga kan tor na emo ai nge po kan chunga alo thlen khanin kan du thlan na kan man dana wanga kan vaton anga ngai na ain kan van duaina ve reng tura khuanu ruat emo mal somna lampo ni se pathian rem ruat anga ngai na kha Farisai te po hianin an nei thin ti na ni berang chu Israel namtana chiatna timeila marlam lal ramle chimlam lal ram chiatna angchi sala shwai anni angchi khatiangina aso khok kan ti don nge khatiang thilawang khanin Israel zol nei te chuanin mishing te chanchina pathian che dan tur chu an lo shil lok to thina chu nin hnunga thleng tur timeila Christian ten khovel top kan tiang chi khaniang chu tiang huna chuanin Israel mel ma zong chu in dona hnung bera chuanin ti boralan nianga chu ro rel na hnung berin achun zomang mithi zong chu kai tho an nianga thiam lo changa gehena zuda te ngai dana mai dil niang chu tiang gehena pai emo atira pathian in ro mandan anga utopia thara cheng tura thiam chang emo utopia hanti chuanin du thu sam mun thafam kim abikin dan chungchanga dan thafam kim le ro rel na fel fai le thafam kim khotlang din mun du thu sam kan suang to narama mun du thu sam sualna le chiat na reng omlo na mun soina ni maya Christian ten van ram kan suang to ang hi ani ome he khovel boina le chiat na tin reng te om to lo na mun tur mun thafam kim chu tiang chu utopia chu ania suang to na abak hianin ala omri lo emo khovela atak taka mu tur ala omri lo ani chu tiang utopia thar dia ya chuanin thiam chantir te an cheng don ni nan nga ya lei thar ti na ni berang chu zuda te thlir dana chuanin atira eden huan angkhania chuta chuanin an om don ani a omzia chuanin indona hnung bera chuanin Israel melma te chu ti boralan ninga chumi hnuwa ro rel na hnung bera lo omanga mithi zong kai tho an ninga a then chu gehena an kalanga a then chu chatuan fam kim na hmuna an chengang ti an ringani Farisai ti hi Juda Paul kan ti Jewish sectarianism khanin ahmasa Paul ni in
mi thi tho le na ring tu an ni ti chuanin edi somthum atanga somruk chhovel thleng khanin rom sarkar chuanin helai biala hianin magistrate ei ruk hrat tak tak le ni khwalo zat zat te chu atir thina chu chuanin juda pol pakhat zialot tia hriat te kai hruaina hnuaya helna ati chuaka he pol zialot te chanchin hi a hranin ti chuak kan tum le donia ti chuanin romlal vespasiana fapa taita sa chuanin Jerusalem chu aron hualta ti chuanin temple panina chu ti chianin helna po chu alo top zui ta ni Jewish historian Joseph Asale anwa rabbinic traditionina an soidan chuanin Pharisai pakhat Yohanan ben Zakkai te chu Vespasian nen in rem na siamin kuang chunga omin midang tenen khopui an chuasana Pharisai te chuanin Rom ho ne na in rem na chau an du nia in chalin yafne khuwa school adin tani temple om to lo wangin Juda te chu mosia zirtir na lama in sorbing turan ni zia a zirtir thina in thoina aya tong trai warzok turin a zirtir bokani chuti lai chuanin Pharisai dang te chu Galilee lama an oma chutiang school chu an siam ve ta zela hei hi rabbinical Judaism in tana chu alo ni tani henga tang hianin annuwa thuziak ti chua alo ni chawa chung chu tuna Talmud an ti anga te hianin emo Juda te ngai dan lor khom ti maila thuziak tang sanga a omani ahma sabera chuanin oral law an ti kan soitak angkhanin tongka in hlan chon thupek angchi zia ka da chuania chu chu misna an tia chu chu Rabbi Juda the Prince an ti mai kai hruaina hnuaya CE zahni khan zo ania Rabbi te chuanin halakha an ti mai ni tin nuna Juda te om dan tur dan chip chiar takte an ziaka tin angada an ti chu Bible thuziak soifiana commentaries tia soi theini boka tin Sanhedrin chu law court angin din tharle ani bokani manlai Pharisai te chanchin zirchiana boina om thin pakhat chu temple ti chiat ma hianin an chanchin masa tlem te bak mu tur om to lo hi nia rabbinic literature masa ho hi kumzabi pani na bor velami te an nisia chumi om zia chu CE za hnulam ti na ni heng thu zia ga te hianin Rabbi te chuanin Pharisai te tharau lam thla kal zel kan ti don nge Pharisai te rin dan chom nung zel tu kan ti don ni chutiang ni chuanin an in soi bera heng hun laya an zirtir na chip chiar tak ti maila chutiang chungchang chu soi thia mahara soitak angkhanin thu ziak mu tur atlema kan mu thei chun chu tirko pola zia ki ani deuh bera ani kha Pharisai piang thar ti in Christiana chuanin kan she ome ani khanin Gentile ring tharten Judani na chu an kalpui ve kher tur aniem ti chungchang chu soi tur tam takanaya ma se ale khathon pum pui thlir chuanin temple le rongbol na kha chu asoi sel lem si lo ni ti chuanin thuthung thar kan ti a hianin chanchin thabu pali a hianin Pharisai te chu kan mujing hle a chanchin thabu ziam ha sakber nia soi marka zia ka hianin iswa chu arong bol tana tangin Pharisai tenen in epin tha hial ti antum thin ti asoya marka hianin iswa thina chungchanga hianin romi te nilovin Juda te adem bokani kan soi tongin Pharisai te chuanin iswa thil ti swal an chang reng thina ma se an mani thangkama ngei khanin an ok le thina ni ole khati zong khan ni le phutte se